Specijalno imenovano pretresno vijeće danas zasjeda radi izricanja presude u predmetu protiv Florence Artman. Operativni nalog umjesto optužnice zaveden je 27. oktobra 2008. godine. U njemu se navodi da je optužena Florence Artman svjesno i hotimično opela sprovođenje pravde time što je objelodanila sadržaj, navodni efekat i povjerljivu prirodu dvije odluke žalbenog vijeća u predmetu protiv Slobodana Miloševića u jednoj knjizi i jednom članku čiji je ona autor. Na osnovu gore navedenog optužena se tereti po dvije točke za nepoštivanje suda, što je kažnjivo po pravilu 77a2 pravilnika o postupku i dokazima ovoga suda. Pomenutim odlukama žalbenog veća odobrene su zaštitne mere dokumentima Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, koje je Srbija dostavila tribunalu za potrebe suđenja Miloševiću. Osim što je obelodanila postojanje tih odluka, francuska novinarka je napisala da su tajnost dokumenata Vrhovnog saveta odbrane, za koje se s dosta razloga pretpostavlja da sadrže dokaze o umešanosti Beograda u rat u Bosni i Hercegovini, sudije odobrile sa ciljem da Srbiju zaštite od odgovornosti pred Međunarodnim sudom pravde, pred kojim je u to vreme vođen spor Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Odbrana je na suđenju ukazivala da su sve te informacije bile u javnom domenu mnogo pre nego što ih je optužena objavila, ali je veće odbacilo taj i sve druge argumente odbrane. S druge strane, prihvaćeni su svi argumenti kanadskog pravnika koji je nastupao u ulozi tužioca prijatelja suda. Veće je ustanovilo da je tužilaštvo dokazalo van razumne sumnje da je optužena svesno i hotimično omela sprovođenje pravde i time počinila krivično delo nepoštovanja suda po obe tačke optužnice. Gospođo Artman, molim vas ustanite. Optužena se osuđuje na novčanu kaznu od 7.000 evra u dve rate od po 3.500 evra. Prvu ratu valja platiti do 14. oktobra 2009. godine, a drugu do 14. novembra 2009. godine. Mi smo do sada pažljivo proučili presudu i trenutno smo u procesu odlučivanja o tome da li ćemo uložiti žalbu ili ne. U ovom trenutku ne mogu reći više od toga da postoje realne šanse da ćemo se žaliti. Otkrili smo, vjerujemo, relativno veliki broj kako pravnih, tako i činjeničnih grešaka. One se odnose na mnoga pitanja koja smo pokrenuli na suđenju, od pitanja slobode govora, definiranja krivičnog dijela, stanja svijesti i specifičnu namjeru Florence Artman. Dakle, sva će ta pitanja biti dio žalbe kada je i ako je uložimo. Kao ekspert za medijsko pravo, zagrebački advokat Vesna Alaborić je slučaj optužene francuske novinarke pratila s posebnim interesovanjem. Mene je ovaj predmet zapravo i najviše interesirao s aspekta slobode izražavanja. Za mene nema nikakvog spora da i država ima pravo neku informaciju proglasiti državnom tajnom i vojska vojnom tajnom i neki sud proglasiti neku informaciju povjerljivom, ali nema za mene isto tako nikakvog spora da novinar usprkos svemu tome ima pravo objaviti tu informaciju ukoliko procijeni da je pretežniji javni interes u odnosu na pravo neke institucije da se sačuva tajnost postupka ili nekog dokumenta. Naravno da će u slučaju nekog spora neki nepristrani sud koji treba biti organiziran u više instanci procijeniti da li je procjena novinara bila osnovana ili ne, odnosno da li je doista postojao pretežniji javni interes. Nažalost smo ovog puta u situaciji da je isti sud donio odluku da je informacija povjerljiva, da je sudska odluka povjerljiva. Isti sud odlučuje o tome da li je netko imao pravo povrijediti taj nalog suda o povjerljivosti informacija. Tako da smo otprilike negdje na tragu one naše stare maksime na prostorima bivše Jugoslavije, kadija ti tuži, kadija ti sudi, i tu je vrlo teško očekivati da će biti neko pravično rješenje. Tako da mene osobno, nažalost, ova presuda nije iznenadila, iako sam se potajno nadala da će sud u puno većoj mjeri pokušati pronaći javni interes i provjeriti da li je on zaista bio prevalentniji od potrebe da se sačuva tajnost nekih odluka iz postupka koji je završio smrću glavnog aktera.
Najoštrije reakcije na presudu Florence Hartman čule su se od predstavnika organizacija za ljudska prava i udruženja žrtava, dva do sada najčvršća stuba podrške Haškom tribunalu u zemljama bivše Jugoslavije. Podržavala sam rad Haškog tribunala, tužilaštva Haškog tribunala i suda od početka, od osnivanja i očekivala sam da taj kraj Haškog tribunala bude jedan dostojanstveni završetak nečega što rezultira zbilja pravdom za žrtve s teritorije bivše Jugoslavije. Ali ono što je ova presuda Florence Hartman pokazala jedno ružno lice Haškog tribunala, jedan ružan odnos tog tribunala prema organizacijama za ljudska prava, prema udruženjima žrtava koji su od početka podržavali vrlo direktno taj Haški tribunal i tužilaštvo i svi smo doživjeli danas jedno veliko razočarenje. Razočarenje je toliko teže što vidimo da taj Haški tribunal je na kraju stao u zaštitu države koja je odgovorna za najstrašnije zločine koje su se dogodile, država koja je spremna da koristi nasilje i zločine radi svojih političkih ciljeva, država koja je skrivala dokumenta i dokaze i takva država je našla zaštitu u Haškom tribunalu. I to je nešto što je teško razumeti i nama u organizacijama za ljudska prava, a naročito žrtvama. Pa komentar Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe je da se sud bavi sam sobom, da u sudu slabo ima pravde, da ljudi koji govore istinu da moraju za nju da odgovaraju. Zato ćemo mi žrtve od svoje invalidnine što primamo za svoje nestale, za svoje mrtve, za one kosti koje nismo još pronašli, odvojiti svaka po 1 marku i pomoći da Hartmanova plati sudijama i tužiocima u Hagu, a onda ćemo od njih tražiti da nam taj novac vrate jer taj novac je naš.